Orutindo rukakorwa abaturowe barukurutinda n'emitu bwa nyuma yo kweshorozamwo akasente onyimaho obwa hata amapicha hamwe n'abantu beyongire kukoresa orutindo rwa nyuma y'orutindo ruhango rwa Katete kukingwa ba UPDF Engineering Brigade barukurukora. Ekitira amagaraga barukoresa orutindo rwo mukabina munonga habwo bwirobu orutindo ruhango rwa Katete ruramare rukinjirwe aze mitaje twatiroho ize nejunda mitaje yagati tene eri kujuwanirira so twaina twa innovation tukagaruke mu bisya tukakore abantu bitwa basekura bahoje orutindo rube tar mu mbera nungi kandi rwengire kuzo mu mbera mbi aba bantabe mbara barutindo rwa rugazi kugira ngo barukinge bayo mbarukora ata abantu bona mbarabaha ba boda banabe bigere mbarabaha banange tusaba government etereka amagezi gono kukolere kubolino fenga abantu tugeza ko kole kubolino n'amagezi gaffe ne sente zaffe 10 netukola line kubo ne mazima government nga kanso yembalala mazima washiti mutuyambye ko kola muline kubo ahabwe imbere rya Harutindoru emwe hamenyete yokozeremo umurimo bayirundana mu akasento kuzitora Rutindoru okweraho kurwongera mani balala ekoze kitono nnyo ku ntindo ayo to Rutindo rwa Katete Kampala milioni 3 bamaze dukwasa bamaje kurukola nenga sente mwezi limu kanso nene babonya abantu emyaka 2 Rutindo Katete Kampala rugale ku milioni 3 nenga batogenda okulonya omusolo kuva mu Katete Kampala buli mu milioni 5 omwezi mbasorozayo ne kuboli eri gatanya mitanga division kakoba division ekibera cyanaku cyakwenyamiza usanga gatono gatestegera kisite yali linya oba bikoro Biansu Muhammad Site kansara habwambara city yahika hamwanyogo kandi yasimeche mnyeteriyo nekora itwe kambara Site kanso tekuza kukora Orutindo rwa Katete bridge ruriya amahega ryo ngarukura kandi hano nakapinda kibitera kagenzire ibi byuma byona babireta tukabiteka Orutindo ndibasa kukorwa temporary abebigere barabo n'ababoda barabo abo cyanoze ziriyaho ahansa Rutindo rwa Katete ne zamani munungo katona kariya kagenzire tukabireta tukabiteka costing yo Rutindo bwe bubiri nendi turebe sente zo costinga konka twinamasomo tubasa gukoraho kamwe ntabwo tuzana baba UPDF babizire n'utwana nabo tubona twakaha nako base kukatuteraho ongana kija kugira ha costings bitero kwetagisa so nayo je bikira under the process amakoraga gashakwa na Gudi Fatuma.